chibai le vekule pathian thamona chu in za chung alo omnon le ro se tuna chuan he reaction hi ti zawat ka duwa isua dot soite tia soitu pa hi ka react na hi part 2 part 3 part 4 la oma he himun khata rang dew ti zawve ka duwa chumi zowa chuanin in request le tho he chu 7 day unaw te ina an request ti hlotin sakle ka duwa wang in part 2 na ka siam le dona wang he hi mun khata ka react top nga a ran ranin ka upload to lawang ama sa in treat ka du chu he pa hi mi a ani lawa thil hi ngai tu chik takani in ka ria ke ni ina kan lo ngai zam mai enga tan ma kan ngai lo kan chir liam put thi a chir liam lawa thui takena ngai tu ti ria ta hi mi ani lo ti ka riat phot tur chu tiang chi chun in thalai lo thang thar tur in tu le fa te hi ani anga ngai tu ngun mi fing tak te an lo omanga he zo na ang che hian la zo don cheuni chuta chuan chana impact theilo chuan Christian na hi an la kal sananga an hnung chon mai don ti ka riata he pa po hian aron hnung chona ti chuan he tiang ril ru pu deuh sa hrim tan phei chuan he pa video hi voi khat en na a convincing ani ti khan a them thungal mai don ani he tiang ril ru on deuh sa te tu le fa te in nei ani phei chuanin chu wang chuna poi thei tungna chang tu pakhat tal hian omanga ya kan ram pastor te he tiang lama hian an fela he tiang lam hi ama po hian a soya tu main min chang thei lo atia an pastor te le an veng rong bol tu che zong song po hemi chung chang te hi tam tak azota Christian na chung chang hi tu ma in an chang thei lo wa chan na dik pon pe thei lo anun tui hal chu tu man an ti re sak thei lo ani chu tiang chu midang bula po thlen to lo na turin ama po hi ka du saka ke chun akit ka tia ma hi ka ena ka limpui thin ani ni ma sala ke ina a hmunom ka ti ka limpui phena khari mitam tak kha buminan om thei wangin ama ngei po hi thei chuni se chan chua chu ka duwa ma se a har ka ringa hei ayana sale thu zogin ngai tu le se ke chun ka holawa a video hi ke en na sa ka comment je boka ka limpui thin ani sabera chuan mathai ziaka isua khan rule te u rule real tha te u ti in asoya a om zia chu kimi asoi na chan te khi juda ho te kha an ni a juda ho te hi rule tha an ni rengem ti kha in lo en ngai tua ta ila bible kan en chuan juda tha tu te abraham atanga he ta adama atanga tha tu zong sung po chui thei vekin a oma chu tiang pokin thu thung thar ziak tu te mathai le lukate pon isua tha tu te an ziaka lo en ula an tha tu te hian rule pakhat ma an om lo ti chiang takin in se thei ome chu wangin hetia isu in a rule tha te ni an ti mai hi chu thu bel chian dol lo dot ani ti hi kan fetlang vek ome chu lo le chuan johana bung riat chang somli palina nang ni zong in pa dia bolla laka chuak in ni a in pa du zong ti in du ani a ti le a juda te pa hi dia bola ni in eng tiklai nge dia bola fa te an lo ni reng le ama khop mai thudik ve om dewangai thei te ani a isu thu soi tam tak hi bel chian ero dol pakhat pa om lem lawani ole ama hian Judaism a promota Judaism sa khazui tu ni na langa chu wang chuan an Judaism le khabu injek nge mangin han changra thuthlung hlui hi an ring ve Genesis hi an le khabu hi ani ma zoka chuta chuanin rule chu evi ne na kalin abum ti kan huni he rule ti hi rule tak tak ani em nge setana soina johana bungri chang somli palia chuin diabola aran ti le ni chumi diabola tha aran ti le chu rule chu oi omlo angina soya nima sela anma ni an le khabu nge po hian rule hi ron kalin aron tongin mi ron betheitlat ti chuanin thir thaleila anma ni le khabu thawa hianin Genesis bungthum chang som pangana khalo enla kan Bible atang khan Genesis bungthum chang som pangana khan hetiang hina soini King James in kachir le nga mizawin kan soile donia and I will put enmity between you and a woman's seed between your seed and her seed and he shall bruise your head and you shall bruise his heel atini may tha le rule in kara khan in dona enemy
in do na enge in hal na ka in do ti rang ati ni chu ama anma ni khan min ril fia sekatia Judaism in hei hi enge asoyom zia rule tha ati le mei che tha ati chu eng ti na nge soifia ngai na omlo ni ma sele kan Bible a chun soifia ngai na oma rule tha ati chu every le dama tanga mei chia le mi pa chi tanga ron chuak zong to sualina rulina abum to zong tika rule tha in asoyani anma ni le khabuwa po ke ma ni a po chu tiang bokin hria thiam lo tur omlo ni ti chuan he ta mei che tha aron ti ve thung kha mei che tha ati chu mi pachi tel lo ti na ni mari khan fa apai khan Josephine na mut pui lo wangin mi pachi tel ve lo chu wang chun mei che tha chu Isu Krista ani a rule tha ti chu mi hring zong hi ti na ni chu chuanin cross a Isu chu cross a Isu chu an hnola an kheng beta setana bum na wangin Isu chu an haya an cross a an kheng beta ni ti chuanin ani chuanin ake artui ala titlinga ani chon alu ala titlingang ati ve thungai chu tak chu setana cross a setana lu a hne na soina mai khania thui tak kan explain lawang achan chu adang po video pakhata chapter pathum ka video pakhata kan react vek dona wangin pani na chuan zohana chanchin tha zohana ziak kha en le ta ila bung sari chang riat na chuan ti hian isuan atia ku ta chuan hankal ru ke chu tu na chuan ku ta hian ka hankal ri lowang ka hun ala then lo wangin ati ni ka kal ve don lo ku ta chuan atia ti chuan chang som na kha in chia le chuan a u naute ku mang tura an chho tak nu chuan ani po chu lang sar lovin arukin a han chho ve a ti kan hu ni ole isu hian chiang takin a u naute hi abhumani ti hi mu thei ani a zohana bung sari chang riat chang kwa chang som kha in chiar chuan isu dot soi kha midang abum na kha chiang takin mu thei ani le bok ani a hole tu khai pe chu a chiar mi bok hi kan chiar na nang o a Bible chang book ki ku ta chuan hankal ro atia ke chu tu na chuan in retro tu na chuan ati ku ta hian kalau kal ri lawang tu na ala akal ri lo chun nakina akal don ti na ni chu a chan chu mi pui ron ngak tu le iswaron zong tuan tam tu ka arukin azir tir ta tel lo khan aru ka kala tu wangin tu na chuan ka kal ri lawang ka hun ala thlen lo awangin atia a hun ala thleng tat lo chu wang chu akal ri don lo ti na ni lo a hun a chun akal ve mayang a hun ala thlen lo wang akal lo na mai ti chun chang som na kham a u nau te kut mang tura an chho tak nu chuan ani po chu langsar lovin chu a hun a thleng ve to a u nau ten kal to nu a chunin mi puin an ron bor to don lo ama an mu to lawanga langsar lo te khan arukin a han chho ve thei ta ni chu pathum na chuan markazia ka hian abung to ber bung sompruk chang sompret na hian ti hian kan mu a kutin rulte an mananga thi na tur eng po in ma se eng ma an tilofang atini ole isua hian rulte chu tur nei te chuan min chup chuan kam thi theya he isua zirti na hi tak emoti a rule in fiam puya an biak ina rule tur nei te keng thin te an omani apoi khop mai mitam tak khovela hian isua zirti na dot lu tuka wang hian mitam tak an lo thi to nge ani hei hi channa pahnia oma a hlui jok le a thar jok ka soyenga nangmanin indu jok lo thlang thiam ula pre apostolic era ti hun laya khan isun azirtir te hena chabi leya an phora piang chu wana phora ni tu le wana an phora piang chu leya po phora ni tu phel theina le phor theina ape hun lai kha ania chu chon thil mak te akeng tela an hlim thla ten ron dam top topa an luchu nga kut an nga te khan dam lo te an ron dam top topa ram hoi te po kha direct an not chuak popa tong hriat lo te po kha an ron tong thina vo in nia tong hriat lo kan hu ang phua chop le zir chop ni lovin atak tak ang kha tong hriat
an trong le trong dang ve ve ta ka ain reton thei thina chu tiang khopa thil mak na sa rulina an lak te po khan achuk te po khanin pola te po kha achuka ti chuanin an thilo tak tak ani chu tiang chu a thleng tak tak ani newa sela explanation a thar jok tun lai ran om le jok a hian hetiang hian an soile rule tak tak ani love tur tak tak po ani love setana bum na le tur ti chu zirtir na diklo ti na nia rule ti na ero chu setana bum na ani tia ron soi to kha an om le idu jok le irin jok kha komena hian ron soila hetai chun video pali pakhata kan react don awang rang takin kan ti to panga tin pre apostolic era chung chang kha claim te pastor mangai ki makari ekna khan ka soi to chuta chunin tui sim na tui baptisma po kha tui tak taka juda te khan an lo changa achan chu cross an khen be isu an hnol kha khami an sual sim nan an sual sima in lamlet nan sim ula in lamlet ula isu mingin tuya baptisma changra atia sim na baptisma tuya kha twangse song hun la ya kan pre apostolic era kan an changani chu piang tharnan nilovin piang thar do si isu athi man zong chu kheng bedru amo zong chu ke ni le kan fa te chunga chon klaro se anti na kha an chi ain hlo na hlip na kha ani ti chung chang kha ka soi to in en thei bokang ama sabera chuan temple che tur thu kha isu khan alo soilok ve nge maya a soilok ange hin edi somsari na khan temple chu a chiani ti kan the ome ama ro chu isu hi an lo soilok tir am ve de ma a khita chang ti na kan huang khian lung in tiang reng hi pakhat ma ti chim lawan nu chia a lowang ti in an lo soi tira a isu soi tak po ni ka ring chuang lawa isu phe hi chu ke awom tak po ka ring lawa ama ro chu tikhian isuan lo soi tira lung in tiang reng om to don lo ni ti ni chu ti ni chuan lung pakhata chuan a chunga khan lung om to don lo ti na ni ani le isu soilok na hi thleng dik ta thleng dik lawa ni tu nain muang khian khi lampang ding lampang a bang khi tun ma Jerusalem temple kul bang ani in muang khian tun thleng khian ala in tiang ani tam tak mai lung chu isu soi khi a thleng dik lo chiang le ti na ni chu ti ni chuan isu hian dot a soi ti na ani Jerusalem temple an sakhian in wall lian tak le sang tak killi anaya a Jerusalem temple tak chu a chefek to hi apon lam hung na zau taka omani chu a temple vani to lo kan mo temple hung na entirna huana in kan sa a hung na kha a ina kan cher tel ngai lawani huan chunga in kan saka a in chema se a huan ponami a hung na kha a chelo ti na ang tlukani chu in chejinga chun a hung na kha kan soitel ngai lo a ina chu tiang deuh chu ni isu khan min dila piang ka peang che ati zohna bung som palina chu ti chuan kan muni kan minga eng point dil chuan ka ti ze lang ati ani le tu na khan isu kha idila piang kha apezel don che emmi niang khovela ho saber fapa ka ni du te han ti tala ini iringen irin dik karing lo vo ina hianin thamin pela sawa angin kan thlok te ang ti in isu khan dil chin te ya i thlok lo chiang motang explanation thui lovin rang takin kan chang ka ti kha jacob bungli chang thum khan chiar ngal mai la explain to lovin in dil dik lo awangin in mulo in nom saknan man in tum si tong try na hi engemo Amazon apps anga du order theina ang hin kan ngai dewin ka ria chu tiang kan ngai chun kan du kan dil kan nom sakna kan dil chu kan mudon chong lo ti kha Bible in chiang takana soyani he YouTube channel lo thir tu te chu isu anga dot soi mai lo turin kan hanin nge na apathumna chuan zol nei Eliza chungchanga hian isu hian ti hian asoya mathaya bung som pasari na khian Eliza chu local to rengalom atia isu hian chutiang bukin mi hring fapa po hian an kuta tuar ve don ani atia chutia Eliza asoya chu thuthung thar Eliza kan hmu kha Herodai na lu alak sakani kha chutiang bok chon mi hring fapa po hian an kutala tuar ve don ani atia ti chon chang som pathum na khian ti chon zirti tu te chuan baptist tu zo hana thu an hne na asuyani ti an theta
ti chuan Isua soi chu ni chia lova amaro chu Isuan baptist tu zo hana chungchang a soina ni ti kha azir tir ten an hriat hiam ta ani chuan baka khilaya thutlung thar chang khi dot a soi lo ani chuan baptist tu zo hana ni ti kan pom the ome hitlai Eliza ti khi chu thutlung hui lama Eliza ve thungero kha chu tu kutma tur lowin wana lak chawani ti kan the ome chu wangin khilaya baptist tu zo hana khi Isua chuan zol nei Eliza ni atia chu thu di kami ti kha thutlung thar mun dangal entaila zo hana bung khat chang som pakwana chuan pui thiam le levia chi te khan zo hana hne na zo na an vo zo ta ti chuan chang som ni na khian ke zong Krista ka ni lo ati ni chu nam pakhat na chuan Krista ni lo thu lo soya chang som ni pakhat na khi en le ta ila ani le tunge ni le Eliza ini em ti an zot le ani chuan kan ni lo chu zol nei Eliza ni lo thu hi zo hana hian a soya ni zol nei kha ini em anti a ni lo ti in a chang le a ole Eliza ni lo thu soya Krista ni lo thu soya zol nei po ani lo thu a soi ni chu wang chon Isua ina baptist tu zo hana Eliza ani anti mai khi chu ati mak ve de lek bok ani le lama chen oma do than soi te hian mi hian an thredon lo mati hian an lo thele du khop maya chu wang chuan hriat thiam ol sam theinan Bible chang pakhat kan langa lal te pahnih na bung ni chang ku tang kan chir thlange tin an kai nu chuan heti hian ati a Eliza chuan Elisa hena I hena ta lak bawaka om main enge kati sakang che midil ro ati a tin Elisa chuan I tharau chan ni changila ati a tin ani chuan thil khir khan takidil ani hi nima sela I hena ta lak bawaka om lai mi mu chuan mi mu ero chuan mi mu lo ero chuan I mu ero chuan I changa mi mu lo ero chuan I chang lovang ati a kha English kan en chuan double portion of Eliza's spirit ati ni Eliza tharau thuan ni ani chu Eliza tharau thuan ni kha achang don ti na ni chu mi Eliza tharau chu Johanna po chuanin achang ve ti na mai kha ni a chu khoing kan mu ti chun Luka bung kha chang som pasari a hian John the Baptist kha Eliza spirit power in arunkal spirit and power ati chumi chun arunkal khamiti na mai kha ni ama tak kha ahringa ranin Eliza kha zol nei kha ani ti na ni lovin kha tharau Eliza tharau don mi Eliza tharau ngei kha ani ti na ni chu oleti khan video paliyami kha video pakhara kan siama kat toitel mi lovin akim chang thei ang berin le arang thei ang berin kan an siam ta tuna chuan 7 day unau te na an zo na min zo atam zol pi kha kan chang le tonga an lama ka hoi le tonga in zo na zong ka chan vek mi dang poka duwa nima sela mi pali panga ina I zo na in ang min zo te oma tin mi pakhat lekina mi malina min zo te omda chu wang chuanin atam zo kina min zo kha ka chang ma sa thina ni ngak milo ngak ram shamola midang ka chan lo poka tikhan atling kho manga to ba kan chang le zel don ania in zavain chi bai vek ule